Paing digin. Well, go. Well, kadam tak sherry telecaso, live caso. All right. Kadin pel nakatsum na ke on proini gesla, from gesla. We announcement lu. Well, kadam tak sherry. Alle kalam pepper shrimp. Mamala, kaksakin God. Watering and forget as you share the district. Kata inge na power outage. Kata endash na wo. Na kaksakin God. Iwulan alal. Ow. Lulap. We come share mange. Marcy Steve. Allah fi matalas Georgia. Taltam takuam. Matson talkuam si pela. Marcy. Tantal kulamalap karslusan. Wanglas nangan. Onsin God. Nakuos na kayo mataga pa wikat ke pelsingan nas wana kum dallie Marcy an likiyac si kas polo kasi nakaygot o Marcy ekadin bel nakatsum mutawaek program lowos ka true malap kaksakin kat karslan mat nagawa ke pelsingan Okay. Kaltigin nga som sherry mange First na met. Kaksakin God. And then nas met lars wana pel nagay wa matamlay silenta kalemio like na share ye met lars ko sa na kay wine ko akollah Paing with long gas mula na lal ke pelching wang and mayok Paingin siya yung gas mo man got ano na pel nagay I'm looking forward to interest ka likiyac psychological tuesday leta ka fon pa ye ke blue likiyac agat looking forward right yeah lulap tamlil mitsionet lit lulap ke asloma Paing shawloman tamtal siya kalain Paing long last nangan kadin pel nakada sa mutawaek namnash like share kal digin kadavart na met katsum siyon sukwa taga kumikiyac ke bro met lars Paing shawloman God bless you we got going to Well, namanas we got ke proini gesla. Interest kal Paing shawloman. Well, go lemen kaksakin God ke mo lash kewa. Ana fakla le Mr. Libana, damle Libana. God siakla da gani lash pa trash na met. Kat gani pray. Kachvi de pash lagi pelsinge kat pa da marsing kasrao. Inge in mwet clain
spelen kaksakin kom fakla malap na siyum. Kikasalom na siya kilusan maulas na kisarap siya somla. Papakalan kat arlena tari lesum kat di lapan shalepian lang silom lalian lang silom na siya. Lani boss pegat fototole in maulas kat fastigi lang silom. Akom tetuin lang sikat. Kum siyak na akes makunyikat ke oyelan mwet inge nakkayikat. Kaniki kanin mabespes masikyakin maulas katin kanakilin na mainge maureklegi kalangan dalom. Anak na swikat ke KahsInge anagat ntangi kas dalom en nak na sawi matanin siyas na kimapay siwaslom. Leila fakaklasha infal na kimasimle kimasmas dalom. Nak na skashikat katinis na naklasha liki kaslom. The kaslom ay tram na siyas dutikat. Mayin gumakkalimila kaslom chikan flok na yung pusya. Kaslom inge benga nakkay matwiyash mamdain belinasyola ka Wiliyucklac. Ines makpela manakewa akwakirum magum kaliya wan met kan kesla. Ema mikesla wan met kan kaliya. Kum lamalay na mutawaek si asisyuslasi ebe asyaflasi. Dagat kaksakin kum lakum likiyac kaslom in wikat katin kanakwat na kay mawsi siya kumako na sin na kayo malalfungikom. Kat kula malap na simkat papa lakum siyak na wikat kat masak na plakin kasi ailment kimaulas kasi oye magat plakin na kimnasan mano kaptatalan nanak kumchetui in wisikasto minakayakat. Kula na sin mat nalalfungin na kayo makayakat pe matlili matlala. Panang usin na siya din prayas makpe inesam ka matwiyash mamtaben kapur ki KahsInge. Lalakatin bui fakak kalan gospelom. Oana ki Silas. Iloson kaksakin kom kipelin kapur lalos. Nakisinin koslaldal. Taltal laki kalangan dalom. Tapakalang oye inge aralanak kayakat matnalalfungi. Panagat kulo lakom si Filpe, second na siyesh, second matanin siyesh, kadinda ka awi kat, fototo na yung. Kadakolan first na met ke, takay nilash ke, lutiyan kaslom, wana usha in tem la usha, panagat nga siya ke pelsing kuminak manas, ukay mag kalangan medalo min wikat ke fakaklash, losyen vulwas ke nuknukin mayon, lom kadin kain, palaikin kain fakak fal na ke makum sumastake. Kat paray ke matwiyash na ke wa mawikat ke pelsing kat papa. Masyakan labam danin siyan da ka wikat. Kat paray ke milos ashke. Layla da kalo minuchak na iwese los milos ashke ke pelsing en las tangan fok. En kain ikekla kalangan dalinuchak na yorospe. Kat paray nge nalalfungi kum kat papa. Custom akketeyac da chicken volok na yung pusya. Panang kulokal damlipan, kulokal platform singi ma kamtayak isi damli siya lisaulal, kulokan sin matwiyars damnal makil, los na kayo mawipa sa posak, kasala na kayo makataskya. Kinin kapabatawasin ka siya. Lala na siya kadin dalan, kaya nagsufan na nagimon mabatbat. Bagat siya kayo wipa fakakipang mo singi, nakay matwiyars. Kulo malap, kainin mo na itong Jesus Christ kat parentak kulo. Amen. Kulo malap, damlipan. Kulo sinkat ke, kat kain manos, bibata kain kay KahsInge. Anak yung akketeyac, arsen mapower outage pinan yun na. Tata kas namit, in kain akfar sila kuno KahsInge. Nga kulo malap na sumke Wiliyucklac. Panang belang aflokon na yung pine, arspel pang akin, kapakas tamit tiga trakatelasyo. Malap. Well, tigin kung kulo malap ke proy ni kesla. Kade proy beke metlash ko masikyak finen.
West Coast ke Belgian na ke paradage ko weather mata ko kumakalan mi ke din Belgium na. Metigat first na meta ngan aw lamat kalan sa wiowos ke KahsInKol nga tikin mekil show lala tamil shirle the Mr. Shirle show lal nga ako uslel tikin in fact kulo malap ke wala na lan God we kaksakin God we met na kay wala Kosrae kaksakin God ke pel chel si pau sina shiskarin ta ako line long sham shi okton mo ya first sina ke singa lu iplu nga eta ka pon fa ye ki ke di je like tikin tres kaling ko uslong kujen price la la online God in pen kat kai shi ina likiyac la kan kalan kela met na kay wa God wonderfully made by Jesus Christ arsh me el wolela arslal fin fel Having got long like a gas mon lan gata may in siya uye kay si may akketeyac kay si gas mo lal akalimila he will never leave us nor forsake us Sham siya tong uye taga akalimi arslan God kalim lan God eli man kayo si fe si makat sam kun ke witcha ga taga busi pa slide ta ke pelching nga ka wala mo kulacnsap wiowos nga inakalin kom siya luman en ko marsh wayan ma ko marsh kengen situation for ga ko marsh ke wana tikin tres ke lakkelim ke matlash in the Seattle area ars parade outage ma kad eta laka del weekend ke situation na kayo el da kan moligat la arang ewi kom kaksakin God Ganigin molds ko malay na siya no fun na ito ke when natal Jesus Christ. Di siya po pa fashion. Laysin siya fla ke unit ke me koto siya pang. Unit siya fla laysin siya fla ke koto siya mid. Next week kata showing na ke koto aklu winter. Na fall 2024 dari kata ako na insum na ke me winter 24-25. Tisang po January, February. Archie lulap siya katataka pa. Ikuya, wana ka tikuya malam tolu sumna. Aro, aksafiyan, malutut mga diis fara ke malam tolu eh. Ito ko, alle kalam ke siyam siyok tungulyo. Fosin na ke siyan lu. Kati losh. Ito ka in moligatla. Ako mwet Kosrae, kating kaksakan al kemullash, el deserve it. El deserve na pay. Kate na deserve masing Al taga sifena kisyakan al lalen moligatla kasya mayen lang siya kom lang siya. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Pangama siyam siyok tongya for singala ko chakalim. Arshipelan mat na kayo. Elaki kadi nak falakjel kaksakanal nar artlo moyega taga wikat in kaksakanal long ako line long gas mo lali na kas makinyegat ele faloko Jesus le faloko taga si met lalali suslein manger katsiven la som susle ganin mongolan kosro taga siya aklong taga as King of Kings. Second coming jingan etaga tugun rapture lan church. Wiliyucklac non church. Yay core 7 years of tribulation na lefalo ko second coming as King of Kings, Lord of Lords. Met nagawa Wiliyucklac wala ke rapture jingan. Efalo ko wala ke second coming. Na may ngan na siya Astlala akwa kita lolayla astlala modigat lagadin wela mol mabatpat. Na me setan eldagan naro eldagan pacl walayla lan God. Eldagan blindfolded God eldagan me steal kill and destroy God mayon God ashka mayon siya. Inge na spiritual warfare siya God ashka nga. Na oro alawo gadin akes makinyagat kay sham in pine met lash na gay wala. Purpose of life is to worship God, follow Him, trust, put lalay fung lalay takan moligat la. Nakadata ko
ushe slide nage me malutu chinge ushe laisinem tolue nagat floor ng pela na sil tingin treskal lana from in Paing lal nagat fafashnamit nage me introduction context na we bluma fakoloi ke tuste the kapel chinge shifibe akademi longalang paknanya kwangat artloman lulap kat place you show loman pange eving gang display Sifechima esam from Kenyang, when we read the right bangan, Wiliyucklac God, Wiliyucklac God, Maritan bangan, Sham, Siltonia, Foshina Gesnelu, Kitaxa bangan, Foshe, LEUM God, Kumdia, eteyu, LEUM God, Kumdia, eteyu. Sifechina Gesnian, and Remakin Benama reaching and pa. God liyeyu eteyu God liyeyu eteyu lai bange laisin sakluk tingin ani kin for slide share ak lunga tinataka tanga reading na ngasyan malutiyo ngasyan malutu ngai masih metan bakatin takan na makatil ito wana shimla kalim ke sham shok tolnulia fosina kesngalu ito fakalan God shimla katin takan la kaya kum long marichingan kum riti sham shok tolnulia fosina kesngalu ngan el takan la ito lal ke oyan lan mayta katin takan la ipsingan akluo kadin akketeyac pitche ke kalim elos elielan God in cham sukoinga melielan God ke kalim elos wana shimla ke sham sukonga kalim elos ak tolu shaflayan ba wala shime akesmakin nage paka ke fong nage wa mak esmakin yekom ke fong nage wa ke langchina karingen yok lan God langchina karingen lan God kadin wala shiye me akesmakin yegat ke langchi silalin karingen yok lal e pangan me ngasyan malutu chengan laisinem tolungan wana ngakel mi pienya arsloman kuloman lap ke kat place you show loman kada us flogan la pelan al tin treskan landaga wala sham from in akketeyac Paing lal na kada fastnamit tin treskal kuloman lap kada usot pela Lumalap damlaliban. Kloke may fakak na yok mataka yurungan. Kumakalimi pela kume show me slide video si pa piengo nabanangarong akalimi masiluo nakat fafas nga phone pela nakat sumake ske usisi sermization ke mutawek ke mandan vanake sette pinga ka chut malum nakulake abas meta pela nga chibit beisin kaksakin ko usnake wama taka wikat anak usitawan alias sanan mwet ma me mutake power outage ngena ke pockets of area ke and magadash winge Western Washington mange me shibana taga na riwas kadin todo yang nasin katigi na meta aklo pel chinge petaga na ke pacl lash na ke me kapin ye motorek man na ke Thanksgiving in sangkulon sinkat ke me yese o ye pena ke pacl belash na ke akflat yen Christmas na banangan bu yash nge ma ke KahsInKol line kain kaksakin God inge benrela Wiliyucklac na wiowos ke support lowos na siya ke dusen dia se fane ke pelsinge ngamayan sima me ngalip sila kapun from tam na lipa na from na ke kalim loshenge na panangara ito ka pa ke malutu ta siyo yema nga ke akketeyac ke male
Paing na kikastan ka tam singe. Ngaulan na pa kayo ka. Ngaulan na pa kayo ginmula ka. Ngamda kaklanakla. Ngata ka na yun ka ata. Alayok mga klinla. Kasha ya kimula ka. Ngata ka in fact na kimulan mo. Tarakta, emelal fun sinasik. Kat papalanda ka. Kalya matanin siyak. Akketeyac yun nasik la julbaw si nasik si chance. Ngan mo ulfas na met. Angan kain sa fashikin. Kalme pablesha. Shon mati. Ngan kain bangan mas kalak si fena. Around nakalansap singa kilang silak mayin. Kaselal pol mail. Akketeyac yun nasik siya ba. Ilang sifac mo. Metlili metlala. Ngamta proy ngani loistiki kos. Tajakta ngamta proy ke wosa anangan wikos na siesin sie ingan madalan kat. Nara oye singa taga na sikla. Kan men faklal polo pa. Wang tisten ki prayer. Ngakan tan singi proy ki magmashkan kung kan ta proy ki mangashke. Alek keng soak na yun kada na simu kisya matal. Masyaklu mataga na sikan pa. Atena deserve second chance singaw daga na sik. Ngamo keo yesi mga askenge. Panangara sewla ka akila na kinkanta ka KahsInKol ka nipsikastan ka at mayen. Ilos na ka na wi suno yesi masikyak na sin talignin ka at finan Israel. Met fon met nge taga usla papataman siyaw nge. Pasikyak finan Israel. Papaitekle. Naran na katin master. Talike. Wangan mo din sang direction na siya. Manaw pesi wangan in one direction. Man siya usi. Napanang nga samsam mo inge ki oyalan ka ata. Nga kuminin na rikmakin kalim malusin na siya. So rikmakin akwoye insang kitesip na din ka ata inwo pay. Pas metlalmet misiyang ma. Urek makin lalmet metlan kin ganikin fun mo din panlametan ki oye siya. Malan ka ata long si bash kaya. Apa na ngay nganin wito ka wi. Fakak ki siyam suko inge. Nga mason suko lan besta Mary Luke baluka ma fakma kumli ya kum siyawi. Nga may fall pa na ki siyam suko makataka yung siyam keng. Siyam siwak tolngol ya. Nga tuwin siya nga flow ng balance lipan lang kain display video siya finay ka. May fincha clash pa ng KahsInKol. Yok na matakaron damla siya laki ilpa kamta yamanga. El matawa karalan may introduce siya YouTube na sinadiyan singen rikmakin. Si platform ma kain sang nanak makat akfas siya bengi. Na siyan mga nga mo may wope tamlipan nanda ka. Ito lang kasi may polo akketeyac knokon ki mante para ni ki sette la mer relevant si na ki mulututsi ki senriang nakapafashnamet. Tamlipan belang flok na room klamalap. Kaya digin kung kulomalap ke Sham-shamin Paing metlash kulomalap ke testimony LEUM inakketeyac nga kumalakketeyac ke kum share oyengan nangante kalwini makumurangan. Ang alfing mo pa na pacl na shirke oyen click na din God Israel katliti wolalos katliti tafung lalos in akketeyac lalfing lash kaisi in Paing kat na kemapay. Nara katkulomalap ke namnas metigit som otema ka wotolla mantina ge sette ngan wi ko makalin metlash mataga shamlas takol nesheklaine tiksinatas pangen pat kulomalap ke artluman om sang pelang na sil natal bemet ingan kaywa God bless you tamdail talbe paingkom elash clean
Tamtal Terry, George, ikaw pa, kulomalap. J Love, Chema Chia, Ruteo, ikaw, kulomalap. Kenya, Titsan Eprem, Paing sanglang na siya papatitsan pa, kulomalap. Tayo na sikra, kulomalap, Parsloman, sanglang na siya tamlay rolan, kulo. Tamlay share le, elwi kadashka YouTube. Kada wana tikin treskale lakkale mears tutorial video shima akketeyac oyen or makanyen YouTube KahsInKol. Na mana som sogak link siya ke KahsInKol.com. Na kom som die tutorial video siya. Tamnal siya lila daga ifin mo mo ulke tusta si back yok ya daga dem ta transition na ke YouTube. Ke pel nasa kulong malap. Tamnal tikin siya nga. Patla topan kulong malap tikin makil pain kom siya luman atala markin kenekan kulong malap kars luman the cham Chiner Prunet kulong malap good evening Chini Fief Sua Skilling sangkulo kaksakin kat ke mo lash kaywa kulong malap pain kom siya luman na tamay and sikra tamay adalat tamlil tlingan el bang la ke bang flight che ke pel naf toto somla wana tikin treskale rakkal mega broila la broila shen wiowos ke pel kos pelin asyo silos nge kulo malap kyaslo man tamay kal ngamo pangan shamshamin pain metlash ke pel chinge inge na kada som na ke malututo katingin na askem nitong lead course tamil chelen da rala shela ma nitol ngole me da kadin rala announcement la sho shampram kan na ma in kadin ak fashion met class Kosrae as part of worship may sang announcement man kay wange we na pro si ma ak flight check out na ngin na som nakikas mullan god ta mitigi na da akketeyac sham shok long ya fashion na ke singal luan na summarize yan na manti na ke siyete ifin ko nakatfa som sang pela na siya iskitin pela pela of toto si pate ako nga siya be less than 5 minutes katin summarize siya kuno ko ni kasha tawana akketeyac tikin ko tamlay share lege mande kardilash yoros Emmanuel jibang shimne ke me great prophet, ko major prophet Isaiah saptai kor fosngelakos. Kadil na orela dari plain si. Met lang ko masaya singenta ko. Natakalle kalim ke marichi ke mantea. Meto siye fosngelakos na gelong tolu. Jesus Christ pa masaya sing. Alle kalim pela Mariel eteyu tekel sosef okel God ngon madal. Masinga yokshupe. Tako inka shao me. When wangen met fella kay nung sing kenegin mo sukong. Na akwaki na ke metligi orekle kashawa fella. Salvation, redemptive work sing. Emmanuel. Met pala ngay palye yeit fuko kada metligi kisel da kay susle Bethlehem. Akwaki tari mang. God len we God in Arslal God in we fella sing. Men matching yokshupe, pa Jesus, pa Yeshua, el dagan modi katle. Main mission lala in dagan modi katle. Na arslala eni nasi na lendaga. Isus na gefela become one of us. Maeta, molin maet, tasakta tina wan makulugal rala. Na akwak sa kong taga rekla kel.
pangan Mary, conceived by the Holy Spirit, Mary el pitadeyak. Nakatlia fosyak lal Joseph. Joseph el fosyak talupufen chingan som akwaklan God pang. Pang akwaklan God. Masaya chingan ang takain kasaume. Man wangin mafela kan usin kenikin mousugung. Wangin mwet kan sivan mololosle. Ngakum tikain molikat lesven. Pang credits news. Takakat sum kapashi Genesis 3:15. Siakuslal Adam and Eve, katil na relatarin kenikin mousugung. Pang masing. Artlan got your Oasr. It's a must. Sige nan kayvin wangin. Tamakil lang silan God. Na ifin ka transition som na ke me tustean. Artlag ka ngar infa wiowos. Katil samram na hil Moses. Marichingan manakal mi ke tustea Exodus tongol tolu fosingan luna ke longol tolu. Tukun katil usya la kasabalam Moses na Egypt walal Aaron usya klik natal nga ligyan Egypt after 400 some years kakketeyac inan Egypt elos wowayak marshkash or katil sapala great prophet chingan pa Moses I think katida na lemnamiak petari Emmanuel chingan wanan foreshadow Emmanuel si mga tramram din metos sapta sefos singalal ko na galong tolungan shalayak tari ke or malankat ketlik na tingkat ng Israelites wana Genesis singalu fosina ke tolu akalemi kate lulang na sila prem through you I place you and the rest of the world naro Artlan God that matfana likiyac mo that's part of his attribute that's part of his being elda kain moligat lagadin relate na sin met na kayo in love elga moligat la na shalchima etaga kalim ke me Exodus sapta tongol tolu tongol lakos kunokan ke tuste Wednesday katlieta na katil usella Moses el uselos le el retimia kal molela metlal me mata ke kos rol ferongan ke yang fuguta finkatlia shalchingen na pa pena Emmanuel singel daga Katils mama wen natalin modi kateligi fella sigatash kenyelang. Ichapel wana in parallel na ge fella sigatash kenyelang. Na utaka ilos na Mount Sinai. Ale yok mailos liye. Talik na tingkat ngan liye ke or mga kalan kat. Like singaw may tekyang ra farewell falelal dala kel depart Red Sea. Utaka tal fash ke yen mais ngan. Army lan icha bukwel dal en wakil dal di kalan God kellen dal di me pillar of cloud kefong dal di pillar of fire dal di la katil wela los na fire in belna ka wadal move katil na wela los na taka ni Mount Sinai deliver 10 commandment ke establish la elos pa talik na dig elos pa us mawala na siya wana lakam na sila prem ke sapta siya luo Genesis. When I academy Genesis told you for single makers, this is just the beginning, development process, progress. The gonna get meto sapta si for single algos long told you manual sing phone like a New Testament. Pangako mark kami siya nga. Ingen na katil buigat ka siya matlal funya kaya online ka dingkat ka siya. Masing mawuna na lang kat pakat palagi ingen na matlal funya. Wana tikin tres ka academy nga utak yang chance lal. Elten at serve market pakotan yokman God. If you got someday yishfilan God care or malalin usin ganikun Moses na Moses talit na din God nga the Israelites was just the instrument tools makadel ke academy to the rest of the world wala na lal kalang lal. Nasigen nan ko elaro mga yok ngan kalal ngan liyeyu chinmait ngan akel sa pala Moses nan som sonol Mount Sinai kaya ngaul lenang ngaul el folokus taplet in masap luan ke paul folok ta mewrek sapta tong luo ke Exodus akalim mo Aaron we metlan talik na dinggan ngan elos rela Colton Capsuko adu na siya
na me mo si jela pataka ke kuno kon get Tuesday Wednesday aningan el fukulyam elos katil munia tausin tolu in Bel Japan talit na rin katingan el kanaus la tablet luongan katil munia tausin tolu makelos foryang aluna ke martial la singen nara kuno kon sige Tuesday na kalimya mo si jel alle pro siak na minas na ke Steve Naked lan metlalingan ke kaya wan metlaling met na ku elos si before la ke follow ni ke Milos mtara inen icheba. Na ifing akom e papen na sikom kat eken metlal funga wana nas masis wuskat penkat kadin follow na ke mol mata siya. Mo katil daga aki talit ni din kat ngan inte si before yang na ke paral sang masap siya ngan in cash los in panelos in dia elos talit na din kat elos fulla silpera masingan ara Mosisel bro siak katlen welos katel promise mang afa wiowos pataka ke Tuesday ngan Wednesday ngan kuno kon sige Wednesday taka ke Exodus saptaton mulakos for sinaga ya akalemi la liyeyu foto to ke pakoten langad Mosisel som elie kat pakoten jingan el fale ye matal katel declare na mo ngakat pakoten slow to anchor si pang ngatangan nakmanas la finne ko wustaga ngaki mange ritimi kom nela ligien me ichep taga usot masap na sumdel finnem der la aluna ke kaf golden kaf sukungan shakpanar pakoten yoklak makel mosijel taga pro siak len katlen nakmanas na shelos kat kain tu lie pitchesing shalanga ke Jesus Christ kat met kuluk al daga on behalf of us redeeming God el esla makuluk lan fellow by crucifying himself on the cross el misha el bakpagel molyak kelen aktolu para la gospel sing akalim ke chenas tolu sing me kor fon larol Jesus Christ I think that ke Genesis tolmula ko fosin la ge el declare mo el kat pakotain siya langkalang lalil el slow to anchor bangal lalien lang silang kat na siya el declare mo el pakotain lana naman na shelos tasakta nga ako minan kalam kela wana wunia tausin tolungan if ingat te forla wana tik interest kala kalam mingan likita fung nelas sang la fung las na kemol machijas daga kalam mi finchak singan kalyeyac katpe katash ke dispensation of grace in pang means of salvation jimay na kan forla auliak la fung la chisel daga in molikat la din la fung la daga mi se ke Wiliyucklac ay yok super kadin te me pleasure akwaksing ini na kadin for laul yakin na is mol sing in kan kin mol sing shakpanat samta tafana samta yak ke akfonye yak fashnamet ke katel institute usele Moses na Mount Sinai kalimye oyen tabernacle singen me lom nuk singen bangan enchi mailo shetaka alu na shel el mta ka akketeyac mang sang masap ngan el floktan na merek elo salu na ke marshalla kaf sukungan na sikom senge kan ta sanu to kalan lemo ash kat sifan na kadinalu na si Jesus le floko e vini floktan na tel pakat akflat ke mol senge kata wi tausin to li si main working ba mi siya kluwa siya samram ke fakyak longol siya fosal ko siya la line for siya na katkan ni foreshadow typology maurit ma katel develop ko engage na sintalik natal ngeta na redemptive work el sa pala mo siya redeemal talagian
Egypt taka sang masap ngan akkeyelos ke molin lal fungelos shak pana shukin som langkalan paknan yoklal lankat na wiowos na pangkachi kat me lalal funginye eving akom shola svena pil golden calf in God I'll shik me that's gonna be a problem naro mosiel proe nakmanas na sin metlash but nga stiff neke kagalan kawolos I think that liyeyu Srilan Wiliyucklac tilik na rin kat nga nagem maton fel kenen tana soswa kelap magay na ke full si macross red siya pa uchak na le but na kayo mawangin le los tena iyan na we yok siya ka din kalim ke may lutuchin na ke me tostan taga kalim me ingan ke aslan ka chamsukungan David la kalim me ingan lal yok ingan lal la katil welal situation for kaya last ke katil welal el welal ke me inputek ligi me ma el yalalingan el kaksakin gat ke aslal kat in belna gawa mal molan ma situation last ke ngan katil welal now messianic chams ko pangai wanan akalimye belche muslashing ko restoration jumai ko el net la lie el achilin la yurun gat wang shafla mol magain sang la lal fungi ko shilal David lenda la finne situation for gamai sang mol la el ba God pa refuge la el mata yepon kokolan God nangakum weapon principle theological principle makat kan extract ke kai si kuno kan ngan ta kai build ticket in akketeyac kai si katin si ma sharsin ka shawin pel na kayo katin ang tuku ke kaslan gan main setan na takon na panang oyel el ta ka kiapal la klik na din kan ngan elos rela golden calf singen alu na shel kela shik me mekat kaksakin mekat akfletchi ke mol si katash kenge mas yok shibagan kalam na I think that mata ke mol pa si David la kalam ke shamsing alon kors nga kaksakin ka dita lai kate ingan nam tasan kate siya na ma shashin ka shaw na shafi ta na ke Friday an kalam ye digin la kalam ke en gadel en lu ka tolu ashwe gadel wel los pen la ka de ki wo ma singen ke me tuste ta langchilan ga ta na ke molin met la fun large vi na she relata fun le she ka den at the least at the lowest level ka dak shwo shevin te ka som na ke yo tolu witness she usna na in church ma singen ma ta ga na kalim na sheshla authority si ma utaga na si komas church nga ka kan na mat na shelos when pangay tripe si ma chijel ta na fela ke ta na nas na shesh no na mas makatarangan in align na ke will lan God te kachivenara mo kukulas mo in a biblical sense base na ke mabayan lan God ke kaslan God katisivana connect mo metlas ngay place ke katin shooks urun God maswas katin ako lan nas na ifin katli bottom line up front ke malan God ke salvation redemptive work at the moli God le el mean to save the world bang Yeshua, Jesus Christ, el Savior, lan felo, el takan mo dikat le kai si. Yo, oye mga kumin kaksakin God ke, God met na kuluk, okay, back lan yok lan God el tako. Na aksya ge si passage may tayo ke, meto singal algos fo singal megos na ke longol ba akalam ye penga na ke Friday, na meto 28:16-20, akalam ye Great Commission jengen. Within that great commission, God had promised, I will be with you to the very end of age. Na ito ka kapas na ke sifac sige witching. God's promise presence. God's promise presence. Wiliyucklac aslan God. Nakatsom Genesis 3:15. Abraham, Genesis 12:1-3. Katakanal King David. Through King David,
Kosrae lo me on mapatpat make Jesus Christ. Patago fon laral Joseph royal lines ko legal lines ko ocean laral David Mary online katrela Emmanuel singan likiyac te malan fella malan God naga distinguish na ke belief system lan fella ngena na ke Muslim na ke Islam na ke o yesha ya mochija jel di pankenikin mol akwa ki mga kading galam gal arshin kenikin mol so fun na ke redemptive work singa weapon na Moses ke sabayak lel el pa so musie redeemia mat nge aksi ko secure laws lelagi pharaoh singan taga kadil sibe through you pange manal olena sile prema el continue till today kadil ash fella hefo make matlal fungi church believers in Christ Jews or Gentile kat na great commission singa all authority in heaven and earth have been given unto me. Therefore, go and make disciples. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you the very end of age. Yok shupena bay kading kalam kela. God it promised tari ulela tari la lewi kat naniga shafla. Katsano folloklala, katsano rapture. Nalela kading kaksakin ka ditala. You're all one makan wukla. Elie mana kayo. Kat tekan kalim ke o yeshilan ka. Kat fototolen kan kalim ke la omniscient shilan. Elie mana kayo. Mas yesterday, today, yesho ke fasha. Elie tar. Complete italala. Nakatikan no void. Katikan kan naslala. Pasyam su ngayon daga kalim yun. Attributes of God. Sapkada ko flan kalim keta. It's all about faith in Him. Lomallap ke pel foto si kadin nakyok ye. Si be summarize ye. Malutut ngayon kada som mutawaek som na fale. Tigin tres kada som namda ke introduction context na som iko ye plungan na afata ka ito wiowos me kaliye. Na meeting of flock na ngan nas kan akilin pe mwet lashinge. Suas killing kulomallap. Cherson klafasu egewo Paing kal ngamo elash ke YouTube. Okay, elash ke YouTube. Eliyegat ke YouTube. Kulomallap na tiginis kalina ida sampelang la na sel tigin Steve banglas nangan bangan fintraksya pa reklangan sisaklo kan akalan tamlay prestan kalwin likiyac ko won assume sampelang na sel tamtail tigin tres kal pangan summary yan kada flogon kon fashnamit na kaywa may na nakfresh ke pelsinga Glomallap. Well, Glomallap. Meeting of first medan ngan buskandi na ke comments on na ke anain icon in YouTube for sharing pangan masi tamaliban el from kaya pangan fintraction KahsInKol magat ki siya finears YouTube account lom kung may nakna subscribe na ke KahsInKol fin may wangen na tutorials ima ashpenge ka benchmark with kumindiin sang relasi manaw mi catch up we ben na nagiplan fashlan information ay wenge na ke technology msinge siya usye sekwena wo usina siya tukun akketeyac na wo usila tamalipanin kain akes makinjikatla mekanon to kanilash ke Tuesday ilusi ka si devotional reading kunokon ngayon kain taga na siya kadin ke lila me relevancy lana ke mulutuchi ma ngayam tawakin sam kenge kadel liye ko kat eteyu nakinga samam kun na ke
technology being like YouTube, ka Facebook, social media kaya kumarskian, YouTube pa may next step up sima KahsInKol kaya. Nakat wala finjakin magminashke. Kat finli nag-introduction si nag-imulitu chimsingenge. Samsam kun be technology. Samsam kun nag me fotodo de las mweta. Nara siyo ye mau reklamisingi makashakat kat kain connect na finfela na phone na pa technology ke internet. Na ma siya matakakat kan liye kus ka na klen peke Google la. Alena sheer volume of information jinge available na funnel yan na keurik makinyan pa lala katin na katin kaksakin kat ke internet nga fa ko inge ke nga samram ke internet mayen nganan ka na ke me malu pa nganan ka ke metiging avas na met ke continuation ke ikesta singe fin ba na ke rela lan ka sao fela singe na ke koano na ke information ke Fakalapan our tribes si masang nenek mga masking anan ka naging technological sense. Man naging our tribes si laptop ti ka nga. Aspel si mga NNL esafal. Yang amot ka naging lalmit matsilan kat nga. Kikat samram ka internet nga. Kat bangon mo kat matawa kain connect na finvel na phone na ki urek makinye. Nara nga nefak ko inge na sekpena taka na siyesh in kain reminding katla me ka sekpena foto le. Finne fakamain kenik ma kain sang urek makinyak internet ay akuneni kay wa me cities ka town finfela na phone na katena ito na phone na ke cities ka sekpena me claims of it sekpena tashik na batlingan. Nara katafana mutawaekin kain pakasi madarek makin nga mutawaekin kain me we fala sing explore in kain som liena ke kain in mama tena really made available mid matena matena rikle at the fingertips makumgantan yena masina uskum na liena ke example ke faklaga ba finbagat chuk definition ng gasya alif ka din Google yam sing ligina mit ke Wiowos nga kat dice ko kat magun search engine kat magun cart catalog at ari na kat magun microfiche kanin o yema obsolete machine nga rek magun nekim mutawaek lan computer ki nga dog introduce na ang dog ke Commodore 64 mga pakilak na ke 128 machine nga lena mo computer no ingen taka na siya ke fototolalashke etalasha na lesson sim singing elta kana ni kesta na sheshke kadinakdin dinage me fototolalashken limited ability silashken in kain onna kewa mo kachu kage is eteyu na emos lagun bangen me o yesi mga kesta ge mananaklas misingi Mun kadeta ka samsam kun nagi katel eteyu. Nag-lesson context akketeyac mga troela gemida in kain akkelemila likiyac ne in Belsingo nera simle mange. For socio-economic factor in Belsingo me political viat kain o ye masikiyak ke culture lalos in Belsingo. Na akketeyac kata scholar ngemut ke mo Sayel David pa attribute Samsung dal mod ke mo Zechariah dan mod ke mo Zechariah sike yak in it fuko metigi sustelan lem na keon fuko mod ke yak mabas masla Samsung to ngol ya the scholar nge is missing mo dal Sayel David ke mo me kasel pa aske Samsung nge na katitola na kel David el pa simet ma katitape mo ananga kumrela tafung le ta el push na insum
auliak insum nuyurin kadin kain sekke kasha svidbe aksiwas selge. Si Samuel sapta singal dulu fos singal ako sakkalimyo o yesingat. Katita peki Belsima itekyang na silen kain katangal la kulait ki samsam sima katita mo ilta aspenagi si Samuel sapta singal kos fos angalit kos. Lalal fungilal sinkata panangaro ilta katangal la kulait ilsema talignin kat ngi sangeng sinmet Filistiang na ateyac mo naki oyelala ilalal fungina PLM kat na oye sikiyak na sil karangan yaklan kat som na yurolin karanganal finne tokosha si mitlakahilagel sol si vena aspengenikil da shuk ilen kain unilye in kain istamolala na kaya nga kalim yung makadil kasel in kain katangla mitlokalokal finne sol oye sima aklen yakilgenge kung kan likilu Samuel saptait ko fasingalan ko shan samsam kun na yok na ke me pasiselle lala elne katangla mitlokalokal mama wulwulyang na sila sikyak na sil eltena orela oye masum alle alakela pakanten me mataka na shiske samsko pengen ka dinita ke mga fakmo sikyak na ma David el sa maslang sima makatekain loang na kaya pa when reference points in akalemila measure sa maslang la ashma si sikyak na sil bilos fakmo ko ash particular historical circumstance para es masla ashma si masikyak in mo lale anain de elosin ko fla me pinpoint ye la ashma si ngan sikyak ka fakya na ke katlo ang akuya na ke shamsu kung shamsi oktol ngulya ashpe o ye magat kandi ke la analen akkalemye la me etaka ke ash oyema analen kiurala siya kasin praise lala kasin kaksak lala kat findiye naki stanza siya naki singalalkos kanmen faklaga pa fosin ki singalalkos namun siyam ngarik makan stanza kaksak patakakian na malututas ke stanza siya ki singaluo ta stanza singalyan ki lungulakos anain samsam kun naki lalo ma na anen pangan si shalik ma scholars nga rela ki sams ko nga sipe o ye ma rek nga pa etako ki o ye si mga akketeyac nga ki malutut siya nga siya ka extensa lungulakos ki sams ko nga ki me ibakos stensa siya na ki on kos pa ipsimitan pa etako ki malutut siya nga na stensa it kos nga luo pa ipsiak luon na iplo siya ngayon stansak singal dolun ki singal alkos singal yan ki lungulakos mahingi nga kalimye makena inakalimye la pange katama ma mwet ma orela akketeyac ki samsi uktol ngulya orela me oye si ma katkan ngatang liye na ki samsi konge sike liye mamatel loang na ki insumanin kashikat kaya na masisaflan pa anan sila kan kikasen sams ko ngi in sam kun nagi pelsima anay nash na maupe matakain kisangal David ka to sa David na fako inge mayen takaki me sko sam ngi sam syuktol ngulya kat findi nagi stanza singalyan kalong luo faksilak ngi pa met kuluk malan David ngi fakmo okat nakena ta kominunia met kuluk ngarulan nakita met salalelin fastikia elos fak mo makuluk game elos fak kas nakuluk line inem LEUM God ngarulan na shangalos siya shangakom ngakaselos siya tuyak line kom ngasangalos na paye ngakalos de
oekalos da mwet Wiliyucklac. Na Davidil me gel jamjamanga el fak na poe mama me anin siela. Or el fak ma liyeyu God eteyu siyak. Shikeya akollah na naklak. Wiliyucklac kate na masafalin nga. Akollah inge kawul na dok. Nara dakana shishkadin shkeliye kanekiye for sigash mai likiyac misingenge ke for stanza sin ke skalu. Sigada lietana anaking akkelemia. Anan kasyemet nga shamsham kunna ke me praise and to nga shamsham kunna ke kaksakin na ke sum na ke plan lalo ka asherman. Pangan slagin context si mga ke usike ikuya sila David Cook ilosma me kashakat ke standard lesson commentary singe. Pamalipan metiking aswan ke ipsimet ngayon ngatalam gan rastmet tajakta nake introduction ay pe nake context sa asma si mamakum lang si fakya mga tena fakyale kumalagyalim tigin nga kikunfart na namit nake iplungan plungan lang pacl ko ko me savan sa liyeyu ipsimet nge nake samsuk tol ngolya ana ke sifac makadel liyekat eteyu na keyword plungan ba nage me in ngat maliyekat oye pete ka ala ana x-ray yagi molasha ko kademo me scanning si ma ale kan tol ka tiyak na phone na ke ineta Wiliyucklac. Si lulap singe kaya singe na sa mo unsearchable knowledge. Kung may kunay ko ye kan lalmit mit singe. Na stanza singe ke on ko singe siya kalik nagiptolo. Na ipsimit nge eltaga ke me sama ke complete awareness pa stanza siya taga ke. Siya mo limkat kum liyeyu eteyu. Pang complete awareness singe. Central team sige masinge etako banga me akkalemi ke stanza klongol dolu kita kala stanza klongol dolu ko fasa klongol dolu singe anain kal weni sin ka inka na konjela faksike liyeyu eteyu singe mo in fact mo liyeyu God eteyu siyak shikeya connect na naklak. Bakal men faksilak na ke me inkain leksyon tawing masing akkalem yun na sikum. Inale na shulpe na efinden ale na kat convince kemit la. Pange total completeness lan lalmit mitlan gata. Ito lakuma ita ila na me kalash ila na paganyang si oana o yesi kumdi ke mirat fuklaman ka na lafukya. Kat papatamasha naging asamsam kin naki efine asar tribe si anala pakin nenek lapan lalmet mutsilal nge. Nara kasima biblical scholars ngem tawrik magana ba omniscient. Ilita mana kewa na naki awareness silal nge naki inkain itala meas linin siyes ka mesikyak kipel somla mesikyak inge na me fataka me vasikyak pangay complete awareness singe nara me Davidil usina sikum kadin kain sige faramay sige nan kaliye sige nan kaliye na ke omniscient jilal nge ita mana ke wasinge masinge inta ka na sikum el academia na ke complete knowledge singe ita na pay mana ke wasinge el samsam kun na yok me na anenaspe o yesi mataka inaspe sangeng si na finlem ka delita mana ke wange menga kanukan na katangon mo mamanin luk melosha kat kanukan la ma awk na sikum meta
ekkata na urine card fakla samsam kunjak na loshi fakmo tarak ta losra el dia los na sum fungar le na kalim na sum na lena tagasilan faksinge inakele miela wengen los urine card fakla kumla mala ipnakke wa kemunuk kumakiya win siya ni nakiyak nga kaksakin ko file mo ito hinsanging sum pangisanging si mga akalimya inanas o yesenge katin kain itala kat papalita manakiwa mga nanka ngarik maki court post finan merki na katfinin na ki o yesenge anain lemtolek silal David ngel mutawaek ilange lemkat kumliya eteyu na ilsana akkelemye me character lala inkan fakak nasin ka slakin bakat babel ni kunla me assurol na kadita lamet na kawam ta sham taga ikesta sham la meta finpa nga sham o inge met na ana kadin mo makat fact met nge fact apay inigin na met siya takat to cost the fact otherwise narasi so kas matakain kasagat ki o yesing na ki finpa nagal David si Fianal sham kunla lemkat kumdi eteyu David el sham kunna ki ilange urek mga inkan fal na ki so kas si mafakma ki pelin nanan ka met si ma sham meta lamayak mo el papaye de que pelsi mutawek mutawaek kisinsiaksil na tajakta finne pange masikyakin maston mutsima sham met kato ngakumin be mindful la kadel na pa met nanan ka payesima etamana kewa mga kumaske wan makat kanukan la sham kunna ki me scrutiny lala wangan si ngakum kanukan na nasil nara me ipsimit ke takana in fact na shish kadinita na ke all knowing God singe ka na ke stanza si met nge kingakum akademia o yesafal lash na sinlem kata kail na kun elitatari na ensituk mga kuminash kaya pa kasha fa kya ma ngakum kain siyak sil kele tatari ma tafung lelasha finpa nga siyak sil fakalen kain kasha ya finelita ma me ngaftoto leke ngan kain te patatle ke lalal fungila ka ngan chuk ngan kain aksu sila manelita ma na kewa na nake akalim na ke eleta Wiliyucklac na kewa sisakluk na riti stanza luna ke tolu ka faslu tolu fakla kumeta mana ke wangara anay kasi si pena ke stanza si met nge kumne matalos likiya kumeta na naklak na kewa nara it doesn't matter the distance nga kung finete etala lasye ta maritinge fakla kat papelita mana ke wanga kumura el finne nasikum katma ello kat la me makat kem kukun lukmay kumliya lang aurek ma kangamungle kumeta Wiliyucklac na kewa nara ke samis konge David el sham nge elke nga kumin alena kalem kun la knowledge len gata elita na phone na may sikyak na sikum ke len na phone si ka fin de ke masikyak tarin mo lash ka na ke mo lalalakom in fact la kumne matalos tigiya kumita na naklak na kewa kumliya lang aurek ma ka ngamungle kumita Wiliyucklac na kewa
Nabanang harata ka na sikum nga kuminan ka ki nga kumikin mwet kulacnsap siya kadel silela. Faklan chi hilange kirshipin chi faklan meto lange kirshipin chi sirita pa pakulu lalo singe el faste ki ense un mwet pas fastokol ilakay lusle nakay wasya mas ngaw siya fasinge inakalim yun na sikumla kaya akalim yun ladam lipa na ke kya silikla mwet taga na fela alakay libuve na pasisela taga na fela kay susta yun na pasiselsi. Spama LEUM GOD, likiyac kasaksi, tope la sen mastros os papa salalal, kapapa kulukin siya, na sinmutsaya. Nara me, fakla siya silita mailos nan ka, fak na selos, fakawos asya ki insiowos. Inusin na sikum la winkulo sinatalma, iltari sa pama ki enwa ki metpalange, eltakain likiyac kasaksi inakalimila, takay ma. Nara fakla kumliya na lang aurek ma, kangamungle. Kumita mukuikulak na kewa. Na la aso ye, lusye, kalapa, kamkuikun luk me kawukle lakoma, kamakatlem talak kaya, akalimila sikum, inana fakla Jeremiah ilange. Akalim yoinging LEUM GOD, ilas na naklak lanmet, eshikin cielos, ngara na sinkay simet fal na ke oyen molal, fal na ke orik malal. Inalet na tawi siya pola, wangin siya may wukle. Aksabi ipsimet nge, in fact la kumitatari, metigi nga kaskas, kumitatari la me nga efak. Neke oye na ke mga kum mataplani mga kuminta kasaman la KahsInKol ka na ke alulas ka kayaklas ka kain noyef kama. LEUM GOD ilita tari la megat efak. Nara taka na sikum kadinala na karanganan na ke tone na ke samsam lasha, verbiage lasha, verbiage lasha, body language lasha. Mga yoksibe kadin loang na ke mayen kat papalita insiyas, elita makat faka, finde kat chike kadin kia pala met kima me, o yef kya makat nan ka, tena kan sikiyak. Ke katluti mange kemet pala nga samsam kin o ye mataka ke olayang matange. Taka penasyesh kadin lutut pe ki mapolel fak ki kasin wulwulal, kesipin o ye ki mameta fak na sinmeta, siya kan influence los na ke, lalal fungi ka na ke o ye matelasum na ke. Narapole lang, mitlilya metlala, nga kafis yuwos. Tara nolo siya, panangin na shishi, siya furok na lalal fungilan met, elos kaskas lain met tuti siya, kuwos eighth, nimit walalos. Talos siya o yengen, elos tiyak kalensap o Christ, lemlash. Elos kalensap o metlalos si Fiena. Kikas isakluk. In aklokok, ayin si lalos, elos kia pa met masyuk etekla. Met na kay walong tarikin si pay lalos, lowos na kay usa siya. Kisipese nge, ngayon kay us. Akin ako sinlal met, kimawo, inwangin matalos kimakuluk, kat siya esimista na siya, fasay ni tang ye, setan yeniyos. Kasi nesmak nge takala, katilala fototo na siya, elita tipestot lasha, makatnan ka, makat kifak, elkita manakewa ma anin siya slash lang sin kat, kasang usalas na sin met,
panangaro kikas mga kalemi kikas la fakwal bol nge. Kadin sin kun. Kadin ala na sin kun met ma. Eta ka inta fisiek ma inta rela na shishi. Efinelos fakmelos met kulacnsap. Kadin loang laki o yenge. Ilos ma frokat laliki. Ingenek pais ko fanalan lem chivakat nge. Yokliki mama eta ka inta kupoye kas pais waslan kada. Kadin te wika no yenge. Meeting edal self-serving. Eldal shikenji fena. Me orama my benefit na silos. Temalan kat pamalos arang. Mayen anake akkalemi singe. Pole el akkalemi maingin akkalemi mutalal fungi. Inma la metsinga na so ye. Inalena ko kayak le kikastan kat. Na panang nakisapta yan siyam sa kung kifak mo kumapun yale kisiske nakewa kumkarangan ya ke kolom. Inge na tevidel shift focus lala kita malistari isunye inel ke ma ikekla na sil ke italan kata. Na pangepel si male us concept singe inka insom inorek makin. Ma oye singe katliyak ke oye penama me kat papelerin sang karangan me metlala. Ke karangan yak si karangan yak malara masang karangan metlala pa kelso. So bila kelem ke sapta si fasinga ulla. Kumna na karanganal wisyaw lal mana ke walal. Kumakin si uye mana ke walara kumsang kao napas natal kosla ena. Nara ifakla italom ke ka arla na yok liki mga kain kalem ke. O yes ngayon akkalem yun na kela. Italom ke ka arla na yok liki mga kain kalem ke. Nga kumin lila as profound distance in maslon kat italas meta. Humanity si mga fakmagat fototo lagim tawek. Ke inge na takalan internet in kain mutawaek ikesta katamana siyesh. Neo inge shak pena as profound distance. In maslon italan gata pa nga lang sinawrek mga gasing itala siya itaitete. Ilan nakala siya wangan le. Naraki oye masikyak na sil so mga kalimilang Fakla na sobel da book LEUM GOD fact. LEUM GOD ngaitala kum ka nukewa assume. Kum kay na ramana kewa kum langsi. Kum siyakla fkata nga kasin siyak kilal metlom. Kiwangin mga ito. Nga ta kas kimasing at tiyakalim ke. Kimausngak siya yokla na nasik inetake. Samkin ki me sham makatitagal so po makadilang ka kumatao ye king aurela ka siya singe fela singe ya naki kasya sham loman ay sela kalim na siyesh in wipe mit makadil sangkalam na siya ay selam nga limi ko fasyan kis nga jefakla o naki ka siya aurela na flat ligi fela o ingin geniclac flat ligi lowos Ingeniklan kata flat ingeniklan mwet kat totole. En naklak likina naklosa. Kasla ka na snow off. Makakin ka siya me akshukshuk fella. Afa ora sena in kap. Tenash fute mayok. Enishus fako ne may mungo. Efa pa na ingi ki kasma nga fako. Efa tietapong lagi mga sapkina. Efaurekle managewa fal nage langsila. David el kain accept ye faklal gib simit nge. La fin nga kum sige katin kain kapsalal metlan gata. Kata shishik na katepe kain apkran nagilal metlan gat nge. Nara pa na ngara ilaleki me in kalem siyesh nage kasin kaksaklala. In fact lang kaksakin ko mayen
file mwet en siang sium ma nukewa kumra ushngak wolacna ngai to inge ke insiak na phone na katfindi na ke ipsimet nge Samsung kun yakla ekono yak kain lalmet mitchilan kat nge uye moye nash complete awareness se insight se complete understanding se nara mga kumita fingat pangon mo lalmet met pasches nge katsak pa na kuflay to lang nage wisdom discernment lan kata kadingan kapsa mo kat kanjifen na kamashirosha me KahsInKol ka dekatikain me epel na sinkat ngay sipsimet ngay nalengan kinla omniscient lan kata lalmet metlala orela lalki kusao fela singe usena sikna nitala payas kat mo si fanda pakat yawe si makat fakmalem kat ni napangan ipsimeta agakin pelan hil tam lipan ala Mr. Lipan ale foto to ipsimata katok nge na pa nga sang na siya nangat kaksafila am lipan pelan nga shoot na siya Tingin civil Paing kulo malap kaya akketeyac no wo ipsimet ngan alan non ko la Evin ka dile to man wo wan makain wukler rol nanaklo kinshia ke li man wo nga apply for ke molin lalfin lag eli na nakulukla ke li oyen la mala na ke oye ma tiak fashe oye wolal na ngayon na asam matlalad funisi na nalle palakun ito la katil yorol wan makain wukla na ngayon na molin siyang sin penakita la wan makain wukla yorol fin katli na pa omniscient siya mana ka wakadorala mo wukla yorol enan ta ka na yorol ingin ay na fakiyak na unkat ingin na ke molin nalfin lag wan makain wukla yorol na fin katara siya pa main siya muna siya play siya din na pa ke oya na ma el promise kaya fin kat mukukuin mo kat lalmet na kat lalfun mo kat ukan na mo yorol ukan na ma siya fin kat liya na ke mi siya ma pel silos ako lain mong la ars na silos ars na siya ito ka pangon mo na nas mas pa ke fakat mas pa wuklain mo la kung ngayon na fakat mana yok siya siya pang yok kating kalim kalawan makan wuklarun kat makat makakade sang ukan na yorol nga eteyu kalim ito for la may kalim insang akuluki moulas ara kadina enta ka na rol kepel singe pang dispensation of Christian elnya na kayo makatash kaya man na kayo ma disang katyak liki placing slan kata na kadyo siya na jimadal Padalfungi wana Leo Chronicle lead course for singalako sa kalim wan makain nuclear rol tigin tres kung gula malap kaya kes makinya ngan neta la wangan malipan il kanukan na yun kat eli mana kayo ngana in confess ngana nta ka usin na rol kulo kada usut pala ko naksya fila kulo malap kaya akketeyac mo tigin Glomalap ipsiak lunge nam lipan glomalap ki kasha na yoklom oye singa pata ka na ki me nga kumte kan kang kanala na katfinri ti stand side course ng singa ul it course rak mo ngay som na ye in kang laliki kum ngay kang na ye liki yemotom nared vakla ngavin som na in kasraong kumehas pewe ngavin una infolan mi se Valley of Death umas pewe ngavin ne sok la lostiki katalep
Kamtayan luisten na naroto, kumeaspe we, in Buendia. Kumeaspe ingo in KahsInKol. Ke ipsimeta, alena akketeyac kalim na shish, nakela, elita manakewa. Nara, ngausi oyesi mga kumitake, ma likiyac ke kardena viden, ke tjenas istolu fassingaul. Fakla mukul sifac, ngalong kum inimeo, nga sanging uklaliki kum mayen nga koflofol. Mukul sigan ba etam, yan kaya kan kaingle. Ay saknakain lom kumkum. Gelskilan buklangan. Katita kel chona. Kesi chona saptas si vastolu. Fakta chona elskilan kaingle. Naro fakoinge. Tarakta chona el mukuyak esom na siena enilan kaingle LEUM GOD. El som na choba ekonoyakla aksago akollah som na tarsis. El molela na fin ako ashuang som na tarsis. Wimetorek ma fin ako in kaingle na gesi en listigi LEUM GOD. Nakatatala may likiyac kain sila nge. Tang lalay siya el fact nga fact wangin le fin shaklak. Ngay syun o ngay lulap main kas na kayo ma faligi nga siya ko fok. Nga matayin maston mwet makas na kayo lao fok. No inge ngay falito ko siya LEUM GOD kalena kimatak si fena. Nara ay say orelam da krela kaksak lala na ki me kaksak mga kalemi kimtawakin siyam sa kong. Nashkilen kain alena akilin la aslan gata aspel na kayo. Na fact pe taga kasikat ki siyam sa kuma tam nalipan nila kalemi siyam sa kolon ko skua. Kisten sa singal sifac la kumefa akkalemi na siging genikin mol ki kumapkran na sig insiya karula na ingan. Emo insiya na sig nitok mabatpat. Narata ka na siya katinan ka lako asya makain bukle in lukme ma teka hindi ma LEUM GOD el tika hindi tauke. Chairman yalak kalem yun na siya sakas makinikat ke saptolong dolu faslong lakos kepe na me vaccine. Wangan siya kan bukle. Kesian ma nga teka hindi el. Yakus teta lang asyan na kayo ang kasawa finfela. Nara katakilin na ki o yema nga kalemi ki keletam jona na aiseswe na kitanglal na pa chair mayal fak na sishngi. Tekain bukle ma. Nga fin sum na in kasawa kumashwe. Nga fin on na infulan misya kumashpewe. Nara physically David el tekan kain kanla presence lan gada. Na vinnelan mut kamale kain na sum na in kasawa lera faka. El tekan fast na sum ne we ankin la lera faka. Nara taka kistan sa kiel fak mo nga finne sokla lustigi katalep. Kamatayen lusten na roto. Inge na el somdiki fela in som na in kasao ay ingel samram kun na ke east to west ingena. Na mayen me ke samram kun na ke ingel samram ke iplan east. Na ke samram ke miyanga samram ke Mediterranean Sea. Na ke samram kun na ke roto ka west ay samram kun na ke Israel. Kadelash getisten east to west. Na fanin ke stand saxing al vak mo kom aspe win Penya kumaspe ingo in KahsInKol. Masing ngayon silba na kalwini David silba na kalwini na ke omnipresence lang gata. Elashin na kayo. Elte tamo kayo na. Elte omniscient mo kayo na. Elaspe yin na kayo. Nara etari wukumin
kung ako mingishilan da shukke pa sin point kat ke mapay wiowos fakla sam ke sam nung dulu fasakos fakla nga fin ne fa fashion lan nganin mise nga fati sang ke katay na makulu ta kumuya saklo meskalom akuya might as well nga komentari tui siya ke kasalan katentari shukke na pa sige na katin gang Manefo, David ke academy na ke protection ng God. El pa muli katle. In fact, ke Samsung alalkos, first the make aton yung limekos. Olem God, kumkarangan ya muliale, mulia. E kalom shukya win misle. Kashalom akmatiya. Pangema el academy. Yen los ngakan sikyak losa in Wiliyucklac kalem siya raun yelen ekle na gefung. Darak la losa tia los na sium, a fung arlen na kalem na sium, ana len. Losa kalem ay na si na sium. Nataka na siya inaksafi faksilal David nga el kya kalem yela. Wangin, mama katna li darkness singe losa metaphorically ka figuratively ana in kadin ngat nage los na met pas ka skin busela mao wangin makan me wukle yurin ka define fong ke fong met pusapa los esivena uchak na in lomo e kilenali ka los ya wukle ti lang simata ke kalema nara neo inge wangin los yurin lem masifan na yuron. Even the night shall be light about me. Nara samsa kong ito ko akketeyac katin kain neksin loyang nake matevidelikat kenge nakitalan ka ata aslan ka ata. Chon in fact mola ta likiyac mol singe pa si kalam na sin mweta. Kalam il tola kin los los kufla na kunayla. Mol ataka likiyac mol singe pa si kalam na sis. Alut na ke Jesus Christ. Paing ilaman nanan kasi kalam ta katari na fela mweta ilos lang si los yokli kalam siya. Mayan orek malalo sa kuluk. Katay na mwet siya ramakuluk el siya nga kalam. Elefati ataka nakikalem mayin elti lang si orek makuluk lalin liyeyu. Katay na mwet siya mapay iltaka nakikalem mo tan kalem la mailara ilaray na akuskat. Malutut siya nga kaksakin katke takay nitaka nasikum. Inu siya nasikum la wangan nalmet-met ekain alakayla ka fototo na ke etalan ka ata. Na ke aspelala katikan kapsikat na ke manilash yen na kewa ngan matalal el ange nasin unadalilange ngasom tanga likiye kawak singe in matayurubos. Napana ngara makaksigin katke Samsa kuma David sumostan kashikat nge ke presence ng God acknowledge lang God inakes makunyikat lawang italas ay taitete. Klo malap tam lipan belang flow na room. Kyle, we met last Kosrae na le kaksakin God kya akketeyac wubulom si critical fire na ke flashing Rabella met last namnas ke desum ispelain aklin met nagawa ke pelsinge pe rela Srui lulap lars na from kalye laga na ngasang na siltigin dan taga rela from shafla shidbe duty lars na ke oya maina na akketeyac. Meeting a fashion meter from kalye laga namnas kan aklin met mataga na ni ke pelsinge ni Luciana
lulap kay mention kat pangan met matakasam tokol tiginista kalina lulap ke lutut na wo mo tangin akas makinyigat nga etolan god aslan god in may karangan god in may akin siya god kating de force ke siap kadat te liye pitch na phone siya ke oyalan god at sakta lalal fun lasla ito mana kay wailin eleta inin na laskay si aslal yen na kay wai cash gadin muklin siya na siya na ke oya wolal mga may dagan akes makinyigat lakat fototulain pel na kayo ete balasng kat fototul na human being comes short kat finite and infinite el omniscient kat limited nara belgikat kapasyon na ke inkanigin mol sukuma elusye ke langsye kawulan na shish ke when natal Jesus Christ nga lain na kay waka de faithfully ta kana ke kas mol lala la kay lalal fing lasho akay kat ke len na len elita na pala me enen ala komo me enen na singan kadin civil be isyusta ke ngan kat kapasyengan para la Emmanuel si mga tramram gingamante. Conceived by the Holy Spirit. Holy Spirit siya nga la Mary eteyu kel Jesus Christ pain na niliyak na ngako mo. Bange if in come short of that natin kanigin mo so bakatas ka. Ngon matal lan kading ilya kak mulyak ngon chain kat nga man kat misya nganash misya man na tewa isyusyang na ke fellowship mo nganalos misya nganalipan misya na belching a for laulyak acknowledge that Jesus pankanigin mo sing alalal fung inail ngon singa na ilyak ak mulyak nganash sima misya nga na from then on got progressively fast now we becoming like Jesus in everything we do lordship of feeling kat matake mit ingin kat matake kalim sing la lords ka kalim wangan makain me tulok niya Artlan kat ko kalim silan kat na ke oyen mwet awan nga kalim mi Paing wangan makain wuklayun kat amatigin na kalim mi forcing ito nga lang siya forcing si bakes makinyigat metigin a fokon ng pacl in kalya from in Paing na sinmat na kawal klas Kosrae ke pelching lulap ke lowos nim sing ne ke pelching at looking forward kadin taga we ikesla me unico kota sa si may taga ke week to December January February to if in got some nage ipusap ta ko fosingal dolu akalamyang wang in magain work la likiyac Maurek la nagay wafin fela on lemtalek yemadal. Ekat nagay wa fa eninain fakatyak na shil. Pangayipsing. Kasin akes makinyegot. Wangan makain buklarun kat. Eliyeman na kayo. Elashin na kayo. Kulo manlap kay maliti wowo kada flok ng balatikin ng tago wala from in kaliyete luti lali nakyokye be me puksing revelation nale kaliye ke psiproy kulo manlap kartlan na gawa na ke pelchinge somnero tigin treskol tigin kum kulo manlap ke managaw ang lipan lumalap ng singkat ke kat nagagay lusa siya ngayon man wi ko minakilin with wias ngayon nga mo mahingan sila ngakilin damla siya taga ke YouTube ay mula damla chersen glawashu mo vinbay ko mga lumalap pain ko we might wiaran kayo kaya tagal ki saflan malutut siya ngayon ke sigas mga orek magine pa me maluk me kumamakat shukya na siya
Mamakatilem tolak na sinkat kaya may benefits makatiskeo. Pagsinsyak si mga kisyak kimalutut siya nga siyam si uktol ngulya. Katita na pala wangin ma katkanukan la na sinlem kat na efakakatika dari lem tolak aksikosyo kikatle. Te mweta pa nguli katle. Na ke malutut siya nga siya mga iskea pa. Fin pa katil itama na kayawa na yash pa na sinsin silak. Efine yash me kukuluk me koyema ngaukan la akmisiya na nakimula ka. Isla blessing isla me insyewo wo likiyac siya ula ka. Anake akademiya ke merit pas ke papalange. Pinbat so mega tu trana milong lalikos fosin kis nga lakos. Pangan kata saplan ka at mailos pinmata ki mail faculos inarat alos yung dain chewo. Flip side ki masingan tu trana milong lalikos fosingan migos kilo un lalikos singan sel nga ba ita ka. Ilaya pa akademiya ke Luo Chronicles it ko singa Luo. Os nga lakos mo pinmet laga folok na yuro ka uliyak. Masam ra mo ingin kisam su kung fine kat Kosrae la blessings na sish maki oyeng kelita mana kay wange ngamo wo nga kumin alena urek magin pelain kain ngusilen shukke pa fast na met kebeluti la stari ga dakkalemi la pela samma ra katuti ke anafakladam lipana kat samsam kun na ke me kata mama akademiya ke buklan fakke gange katakilen misenge katakilen ki kata mama sikyak nge alena asma ana in akademiya wangan siseta la me sikya kata sak nge saflan fela ta ngama masima yok kinta kana sikya ba katkapen mi semetiki mange sikya ka nara KahsInKol la leta ko wikat kashakat katin diksin loang na ke fakla revelation siye sapta si vastolu akademiya blessings tagana sishma dutut ke buksing fakke ka bugin pala si fan na ke oleng sasya na revelation sapta luo na ke tolu pasanam kun church sit ko siya church Smyrna, church Philadelphia am gana ba na keep their first love na ra malang silan God nakiyan nga kumaluwim singe how do we come to worship the Lord? Sapta ko singan pa samram kunyak na ke rapture singan tyak na ka siya aluos on ka siya bani ki sapta singal ya o yang kita ka na siya katinan ka na ke kayak masamram ke trumpet polin malat ngan na ke seal ngan ngakumin kain tintrailak proy etawi may kay evasikyak masamram o ingin nakayikat indak siyang ikat and being real la fakladam lipa na demasil takasilan lem ngay lakkalemye wangan simal faketafong le KahsInKol daka in bangon kom in bangon besyaw in kan kahas na run lem bangarek malasya daka fakak kikastan kat kikunokon sige set samnam kun medalong lalkusya evangelize kansilal Wiliyucklac masum fakak yen pas sum baptize sila mweta kinin kat papa katwin kat ngan medal na oyesyak tolu ba katarang KahsInKol discipleship in tafala na panang nga kaksakin kat ki platform singe siya katil ke sensil tamlo siyale kat kain rek makanin kain taka ke fuluan buika metigi siyandrin kain sisinsi kastan kat sombas ki siyandrin na luo el ponfayak konye lalikinan konin mo kati sungyen kat malututa anake puktutronomy svidva kalwani ngamay pangay faklaga God bless you all klumalap ki kat kansisin si kastan kat ki kasingaya tamalipan na flowing balance
nabangakin kalike proy. Tigin kumkuluman la fresh na ke proyan Thailand. Well, lulap. Ana kaksakin ni kalye ke proy fashilik. Kaya si somla kat ngesesum kat pa damasin gesau. Inawie insiya na naklasin ke mapais waslom. Kulo malap na siyumla kumrek magin kat analan kulacnsap plum. Lafa kaya mo lush. Paing kat me na yurum. Katin pa si sel. Lemtalek ki Wiliyucklac inta ka na yeto min siya ki kasalom. Kumin kain aksi wasikat. Nanak manaskasikat ki fashidik klasha. Losien vulvas ki nuknugin maunlom. E kasha met westa ke o mataga wis kastum ke KahsInKol. Kaya los pe maita ka long ki broadcast inge. Inkan kasha snorum. Mayen kom ke fan na. Pakanu si maun na siya. E kulo ki kaslom siya ka diske KahsInKol. Inakes makinyikat. Lawangan siya makat kanukan la. Yeto. Kainem, when kulo si fan nandum Jesus Christ. Siya kum sa payama in mi siya cash. Siya kalem ye akollah. Tukun nandolo moliak. Kat wi matalal fungin lem talak fakla. By Jesus Christ. When kulo si fan nandum. Amen. God,